Amemba maugite urugamiriri muru wa Sacco ino niguo ucungiriirie mathina maya kuria maugite marakorirwo makiamukira maciaro manini ona thengia ya kuigithia Sacco-ini ino kuma mwaka wa 2016 yatuheire dividend na ciringi oro imwe tu. Members aya board members kenda matumirire gukira mirioni 2 na mbeca. Riu makiendekithia kweherio kwa urugamiriri wa Sacco ino makiuga magianga kweherio ni magutumira igoti wetha kihoto kuona ati ni moreirwo ni makiria ma mirioni 33. Twina branch ingi kuria Kiamariga, branch manager ya Kiamariga ni brother wa CEO wa guku headquarter ino ya Karatina, na ona mundu ucio nake tutienda guko ari wira-ini tondu ungumi ora munene urakorogwo vengio. No na kuri uguo urugamiriri wa Sacco ino ni ugite ati ndumiriri ino ti ya makiuga ati roboti iria iri na amemba aya meno shuke nayo kuona ndirekereirio ni wabici yao. Ungiona report iyo both report ya audit committee ya guku no choke wone audit resort ya sasira ndongeraje urigorari ndukumakogi maka the complication. Sasa report ni marwa matagi kuma na ja ya bodi na ja vengi uria muimira guku nigetha kwa yoro sasa report kinya mateto guku ri na makinya kunda na kuuri ona buku nyuma now this morning ya sasa I had it in the morning. Nayo kamiti iria irugamirire Sacco ya Sasra ikiuga ndiri irarekereria uthuthuria uria ikite Sacco-ini ino no ni gukorwo ikirekereria mucemanio-ini uria ukurumirira wa AGM no kwa ihinda riri maratathi maria marekereirio ti mama. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri, njitagwo Wahu wa Ngugi.